wawuthini kimi last time akusuwo bhaqe umamkhulu wakho channel ibala after hours ngiklusa lezo zinto ke ngithanda ukuthi lo muntu uranda phezulu ekhanda lami okay jonga wangathethanga nami C2 endlini wayungizisela ngimthole around phezulu ekhanda lami ashisa izinto akhuluma ilanguage engayazi speaking in tongue amakhona ngingotholile ebhegini wakho wasilile wabekile angazi ukuthi wayenzani ngiphanze nganxibane lokho ngithi ngiba ready ufuna ukungishada uzifihla last time bengathi udumisela phezulu ekhanda lami or ngithi mina uzongijoyina because angeke ungistopise uzongijoyina. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, I'm going Steven with a devastating story. Somuntu wakhe, Untombi. Let's get into it. Sanibonani, igama lami Steven. Ngizela kule show because ngifuna confront umuntu wami. Ngizinto azenzayo engazi-understand la nje. Unokuranda umbhede ashisa izinto edlale phezulu ekhanda lami ngaboma 3 ntathakusa usually zenzeka ntathakusa shise like ngathi impepho but ayisinungi njengempepho into zakhona man so anganastil mangikhuluma nabangani bami bathi mhlambe ngenzela umuntu ufuna ukuthwala ngami so ngifuna ukumconfront ukuthi nje angicela ngitshela iqiniso ukuthi yini leyenzayo ngoba akazi ukuthi ngeke ngambhaca ngifuna umtshela ukuthi ngihlala ngimbona. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, ngiphethe uSteven nomuntu wakhe Untombi, right? Yaphila. Uyamazi ubhuti ngihamba naye? Ngiyamazi. Ubani? Umuntu wami. Oh, umuntu wakho. Awungitshele ngayo umuntu wakho. Umuntu onjani umuntu wakho? Umuntu onothando nje, romantic, he's caring. Yeah. How long have you guys been dating? It's been 3 years manje. Ngitshele for 3 years. Oh, okay, nahlangana laphi? Sihlangane bengidlala i-netball. Yeah, so sihlangane njalo bebazile nabangani bakhe bazobukela. Oh, okay, nahlangana lapha ecourt. Yeah, lapho ecourt. Oh, okay, so uthando lwenu linjani khona manje? Are you guys deeply in love ngoba 3 years mningi? We are si happy ku right akunamantombazana asihluphayo si happy nakubo bayangithanda. Okay. Yeah, ungiphatha kahle. Okay, uhlala naye uguy? Sihlala sonke. Oh, okay. Steven, yini ongangitshela ngomuntu wakho? Umuntu wami hayi njengoba asho vele naye uyenza ukuthi ngimthande. Umuntu grand asinanginakekela nje. Sonke lesikhathi nje. Umuntu right nje. Umuntu right. Yini wayithanda ngaye? No wish njengoba usahlangana naye court besibhekene ngakhona mana ngabona ukuthi la naye mama wasikhaya lo. Oh, wamthanda love at first sight kind of thing. Love at first sight. Kubo bonke kade badlala lapho wabona yena. Ngabona yena nje lihle lami labona yena nje noma majitambe ngizena ngabona abanye abantu abaningi thanda abantu bezobona angazibonela yena naye wabona mina nje. Ngithola nje kanjalo samjojo nje. Okay, mara umphethe kahle. Umuntu wami awuyazi njengoba asho ukuthi romantic hayi. Oh, wena ushaya romance. Ya Romeo and Juliet. Okay, athi singamchithela isikhathi kene uzomtshela ukuthi umletheleni kule show ukuthi angabi surprised uthi why kunama camera kwasha wacima. Uyangithona? Ungamchazela ukuthi umletheleni. Baby and Thomas ngizalana ndena ngizoconfess ukuthi ngishizi ngibona ebusuku wenza izinto engazi-understand mangilele like izinto ngathi around ekhanda lami last time angazi shisa izinto so ngifuna ungitshele nje ukuthi yini leyenzayo. Hayibo nini ungathi nini? No, ngiyamangala cause usually ngiyathandaza after 12 so ukhuluma ngani? Day before ntatha ngo3 bo busy around ekhanda lami. And uhlezi kodwa uhlale ngizoconfess uhlezi uyenza lento le wena wazi ukuthi ngiyakubona hlezi ngikubona mina
ngisabisa nokwenza ngathi ngilele ngimamela wenza lezo zinto ukhuluma lezo zinto usuke ngithandaza ngithi uyazi ukuthi ngiyathandaza ukuthandaza kunjani ukuthandaza ukujalo lokho ukuthandaza ukujalo lokho hayi man ucabanga kakhulu akusilento khuluma ucela ukhuluma iqiniso uthi umthola enzani ngimthole around phezulu kwekhanda lami ashisa izinto akhuluma ilanguage engayazi speaking in tongues wabo bekashisana impepho noma no ayasimpepho uyahisha man into yakhona mana simpepho leya into ekuvusile leyo into engivusile leyo ngithola phezulu around enombhede uthini nganento esho ubhuti usuke ngithandaza uthandazela phezulu kwekhanda lakhe ngithandaza yonke indawo ngithandazela yonke into yangazi ngemakhoneni ngeround so angimazi ukukhuluma ngani uthethe ukhuluma ngani angikwazi mina enza lezo zinto ungathi ngiyakwazi ukhuluma ngani usuka njalo uzenza ngile ucabanga ukuthi ngenzani wena ufuna ukuthini kahle kahle angazi izinto uzothini so ufuna ukuthini angazi ngizothini ngifuna ukuzwa ngawo ngoba asumuntu wena uyisangoma ngithi mina ngiyathandaza wena ucabangani uthini ngithi mina ngisuke ngiyathandaza ngiyemakhoneni yonke indawo kanjani uyifihla uyi1 wangivusa isithandazo ngoba uyathi ukuthandaza sonke makuvusa uyangijoina cause nginokusuggest ukuthi siyenze soyi2 ngithi ngizokufundisa hayi ntombi siyayenza into le sithi mara ngizokufundisa senze soyi2 angiyazi lo yenzayo mina awungiyazi lo yenzayo ngithe ngizokufundisa senze soyi2 senze ini lokushisa izinto izokuphezulu ekhanda lami esontweni lami that's what we do orubhekele uyi1 ubhekele siyenza kanjalo esontweni lami njengazazi ngathi religion yami khathi ngazi manje ukuthi religion yakho ufuna ukuthi religion yakho leyo either you join me or because angeke ungistop namhlanje after isikhathi singakezizwa ireligion yakho leyo uqale nini ukwenza lento le uqala ukunothisa nini lento le oyikhuluma ngayo mfethu siloku si right angazi ke ukuthi mhlambe uyenza yini mangingekho angazi kodwa sokusikhathi eside man sokusikhathi eside man lento le yenzeke ebusuku lento le yenzeka njalo ebusuku ntatha kusa mfethu njalo ntatha mina akaze athandaza usisi hayi mini akaze athandaza si right yemini si grand sengize ngiringena manje ngisho kulo 3 years lo uqale nini ukwenza lento le into recent noma into no I think sekana uma 8 months dala lokufusha lento le so what bothulelana sonke lesikhathi ungamtsheni like ngisurprise umuntu wami ufuna ukwazi ukuthi kwenzani ngoba yiko kunokwenza sometimes ngilele ngenze ngathi ngilele ngifuna ukubona ukuthi yini la yenzayo ukufuna ukuthi ngithande nakuphela uyina understand mama ngathi uyathandaza futhi angazi ukuthi uthini utshelile ngathi after 12 inkathi abathakathi kula kumele nami ngiba attack khona so ufuna ukuthini wena ngami uyi1 batheke khona kanje ufuna ukuthini ngami ngithe ngizokufundisa uzongijoina ke ufuna ukungijoina ngijoine ini ngijoine lento asizinto engazenza mina asizenzayo usuggest ukuthini ukuthi ngiyeke asizinto ezenzayo ufuna ukungiyekisa no ngifuna ukwazi ukuthi yini lento oyenzayo ngoba usungithandaza lento oyenzayo ngiyathandaza i-answer yami kuwe angaze enye ukuthi umthandazo onjani lo akhala ngawo ubhuti hayi yo obviously ngisebenzisa ilanguage angayazi but ngizomfundisa njengomuntu wami ngithi uke wamtshela ukuthi ufuna ukumfundisa ngeke ngasuggest ukuthi sithandaze soyi2 wathi no mina mangithandaza ngizothandazela thina soyi2 akafuna ukuthandaza nami akafuna ukuthandaza ubhuti le mthandazo yeso mina yini ekuthusa ile nto ukuthi uyenza phezulu kwekhanda lakho noma ile nto okhuluma ngayo ukuthi like umbone emakhoneni izinto ngizisela lento le izinto ezifuna ukungishada kanti ungizisela lento lezi hayi ngithi ufuna ukungishada mina kanti ungizisela lento hey uyenzi lento le lo muntu uranda phezulu kwekhanda lami okay jonga wangathethanga nami C2 endlini why ungizisela ngazile ukuthi uzoba wesikudlula lento ngifakela amehla abantu manje ngifakela amehla abantu yinto ofuna ukuyenza but lo muntu uranda phezulu kwekhanda lami ufuna ukungistopisa wangistopisa C2 uyabona umvalo manje ungena emlomeni uyambona ngiyakungena vele cause I'm pissed ngithi ufuna ukungishada yazi ngiphanze nganxiba nelokho ngithi ngiba ready ufuna ukungishada uzifihla last time bengathi udungisela phezulu kwekhanda lami yoru ngithi mina uzongijoina cause angeke ungistopise uzongijoina izinto azenzayo lezo
like ngithukile impilo yami mfethu ngoba angiyazi into so angimazi so sonke lesikhathi lesi Bora yo. Angithathi ula nabathakathi so uzama ukuthini? hayi so abathakathi abapha abathakathi sesisathakatha manje yena sithandaza sesisathakatha manje Awazi ukuthi kini bayakani. no yiwo ngifika ngathi uwe umthakathi usisi lo ngifuna asho intombi ukuthi yini Awazi ukuthi kini bayakani. sebayakanga futhi yithi How? Wawuthini kimi last time? Akusuwo bhaqe umamkhulu wakho echannel ibala. After hours. Ngilwisa lezo zinto ke. ulisa lezo zinto Ngilwisa lezo and nawe ngiyakuprotect self. bakuphi labo bantu bayenze kuphi labo Under i-protection Bakuphi labo yami. If it wasn't for me kube kudala. bakuphi labo bantu Under i-protection yami if I was wena under i-protection yami so ngijoin Like usebenzisa ungiyekisa mina. ngeke ungiyekise shem usebenzisa mina kulwa angeke akusebenzisi ngithi ngiyakuprotecta nawe angizange ngithi ngisebenzisa wena ayikho lento so ekhuluma uzongijoina or angazi Ngijoyine because ukustopha ngengistophe so round up phezulu ekhanda le iyangisebenzela ngeke ungistopise So, round up phezulu kwabani? Ngijoyine lento oyenzayo? uzobona ngithi ngizoxalela ukuthi sigibela abantu namhlanje hayi wena mina ngeke ngikhona ekubudeke angeke ngikhona kule relationship lena mina ngeke ngikhona like usisi mangeza ne amanzi maka ngizochisela no stress last time we were having sex bisahlathana lapha ya moja ama condom uthi uzowalahla Walahla uyusisi. uthi uzowalahla sharp unoqoqa ngithi usisi moja hayi ama condom ngotholile ebhegini wakho wasilile wabekile angazi ukuthi wayenzani kunama sathinyana igubhinyana zamanzi asho ukuthi lamanzi ogeza ngawo insida yami angazi ufuna ukuthi kunakwenzani ngawo makuthi lo bathakathi ngawo ngezinto ezingame ezikinkazi lami ama condom ukungcola kwami nawe right so mina walahlele ebhegini namanje walahlele ebhegini amsho ngilibele ngayifaka ebhegini maybe or ngilinde ukuthi ubani atshopele wakini ngizoyikhipha ebhegini ngilahle uyangisebenza icontact ithini ntombi baby ngicela ukhulume i-condom sisebenzisa soyithi ukungcola kwethu soyithi dustbin bag yakho ukungcola kwethu soyithi sokuthi dustbin bag yakho amanzi lawo fihla wafihla lapha ebhegini lapha esedina amanzi umuntu bekame amanzi lawo fihla ngale ebhegini obviously ngeke ngilahle i-condom phambi kwakhe amanzi ke wona explain ke bona lawo phangayo amanzi akusilento ecinga amanzi nje it's just amanzi Ukugeza. amanzi wafaka kuma container la different so angunderstand yini amanzi lawo wazelaphi ukuthi awugeza ngiyakuxelela ukuthi akusamanzi okuvasa abenziwani lawo akusamanzi okuvasa into zami ze-skin hayi amazi bakho rubuvaya yabona Into indaba zami le ukuthi ze-skin, amaXhosa akusamanzi namanga okuvasa. ukuthi amaXhosa namanga yiyo lento Akusamanzi okuvasa. enza ukuthi ngizocela umuntu kule show lelo ayikho lento akusamanzi okuvasa Manje le ndaba ama-condom akhuluma Ayikho ngayo. into ayikhulumayo. Iqiniso. ama-condom vele ukungcola kwethu soyithu and yes sometimes ngiyawakhipha because uma ngizowalahla kumele kube yinto e-privately ngingabonwa or ngilahle phambi komama wakho or how i-condom ukungcola kwethu soyithu so ufuna ukuthini kahle kahle ufuna ukuthini ngami ngifuna ukhulume iqiniso after 3 years yonke ufuna ukuthini ngami mina ngithi uzongishada ngifuna ukhulume iqiniso lento le uyiqale boma this year bo so nabo ma 8 months yabona sengihluleki before izayi sekukhuluma nabangani bami uyabala ukuthi 81 yes like 8 months kan uqala this year awusokela isikhathi lesibok secret kungana amabhakete kungana emaplastikini kunezinto ngathi powder izinto ze-skin uyazi ukuthi recently ngihlutshwa i-skin angithi senento ze-skin manje ngihlutshwa i-skin manje uyangazi manga ngimakeup-ani ukuthi nginjani ngihlutshwa ubuso manje so ngazitreat nakhona ngizitreatela ukuthi ungibone uyathetha futhi uyathetha uyacomplain hayi ehlala ngaphansi kombhede ehlala ngaphansi kombhede ebheke special ngaphansi kombhede Kune-bag phansi kombhede. kune-bag la khona amanzi into zami zobuso ucingeni Athi wangamconfrontanga ni-2 umletha la. ungifakela amehla abantu ngithi uzoguqa Zamile ukukhuluma nabangani bami. because into engi-expectile ngikwenzela so much kumele ungishade mina nawe ngesihlukane shem mina ngeke ngishade ngikhona ukushada ngiyakuxalela-ke ukuthi mina nawe asihlukane forever yena mhlawumbe into ayenzayo singahlukani and Yes, mina ngeke ngikhona ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu relationship yethu. so utholu abathakathi abathakathi ukuthi efuta ngishada njani ngikwazi ukubiza uNkulunkulu abathakathi abalibiza igama uthi lakhe azange uthole umntwana abathakathi kulento yenzayo ngilwa nabo by praying yes ngilwa nabo by praying angithi zininzi indlela zokulwa ufuna nomthakathi ukuthola ngabangani bami bangithiphile mangikhuluma nabo abadala bathina ngathi ufuna ukuthola ngami lo
ngoba bajabukana ngalokho ufuna ukuthwala ngawe athi ngathi ufuna ukuthwalwa ngawe lo ngoba vele nje uthanda izinto slay queen angazi ungenile if I was mina ngiyaphuma ke esihlogweni ngiyaphuma esihlogweni mina uphuma kanjani angeke ngiconnect wami ufake impilo yami engcupheni ngizwana nomuntu owenza izinto so ziyathusa izinto zomuntu ziyathusa butwami zenza njalo ebusuku ngithatha ngiyophika ngakhona ngibelieve ziyathusa so ngijoyine because angeke ungistopise angeke uhlukane nami ufuna ajoin umthandazo wakho noma yini siyathandaza kahle ngizomfundisa ukuthi siyenza kanjani uthandaza umthandazo njani lo wasekuseni ngo3 ngoba ukhala ngokuthi uthandaza ngo3 ekseni after 12 anytime after 12 sekulela abantu inkathi zabo ngithi channel thina siyaguqa we pray hayi wena kunento edlayo wena hayi manje lento ukuthi bodla lapha phezulu ekhanda lakhe iqiniso le yakhuluma ngayo ubangithi ngidayona and sengazi bekakhala ngekhanda so yes mawuphethwe enhloko fire enhloko uphethwe inyawo ngiyazibamba ngiyazilula ngithi yeah that is me helping you change ugqokela into zokulinda amabheshi round uniform yes uniform yasesontweni hayi bo eliphi isonto manje uniform yasecaweni awekela manga mkhonto uzungayinele mangiya khona ecaweni uniform yakho awekela manga uyayayina uyayiwasha unomthakathi lento yenza kulesonto lapho ungasalazi leyo uniform leyo so mangiyiba mina lesonto leli khuluma ngayo uyayiwasha uyayine so mangigqoka ku wrong hayi butwa mayi yini engalekhalisayo Stephen ukuthi ujive lapha phezulu ekhanda lakho asiloko kuphela uranda nombhede sometimes ubhekele ucanga ukuthi ngilele khona khaba makuso awumuzi uthini angimuzi ukuthi uthini ngithukile futhi yazi ngenza ngathi ngilele kanje mara ngithukile awanda lo muntu uzofika endlini la kimi lathi ngaba mama straight live nukela lento manje wangamconfront like ayenza lento yakho uthi wenzani hayi yini uyasaba ngiyasaba ngoba sokuyisikhathi izinto azenza manje ngathi loku graduate besambe solala melulala uzwa ngiyacontrol namhlanje mina phambi kwamakhemera ngiyacontrol ungiziseleni kanti ngicela uconfess ukuthi like yini lento yenzayo akhonto engenzayo ngiyathandaza ngiprotect relationship yami ngizokutshela ukuthi ngiyakubona sonke lesikhathi dashi lokhu ngiyakubona sonke lesikhathi ngiyilwela mina nawe protect relationship yethu ucima ukuthi size sifike ku3 years sifike kanjani and usixolela ukuthi ngina 8 months ngixolela into ongayazi i3 years akusi 8 months ngiyabonga yeah and sizoqhubeka izathi 20 years wena uzofa nami wena ngiyabonga ngiqhubeka kuyo1 ke mina ke hayi kodwa ngiqhubeke nezinto ngathi ngithakathi if I will join then uzongivumela ngenza into yami ungangistophi hayi angeke ngiqhubeke awuthami uzoyenza eyi1 into le ukuthi angibuyise mina masengihambile ngoba ngifuna ukuhlukana nje mina naye wena ufuna ukuhlukana naye mina ngicela ukuhlukana naye ngoba angeke yonke lento enginokukhuluma nabo sisi bami ukuthi ayiwena lo muntu okhuluma naye alokathi abakithi abayenza lento abayenzayo ubisana nabo shithi beba rival no one knows them better than you akekho umuntu right akekho baziyo ukundlula wena uwoza kimi ungiqalele ukuthi umuntu osoma ufuna ukumphanisha kahle umenze kanje usukuthini usukuthetha ngani hayi uyamuzwa ngoba ungiqalela ama weakness wabo so izinto zenzayo ke uyabatshela ama weakness okay uthi izinto azenzayo ziphi so izinto zenzayo la kimi phezulu kwamakhanda angithi ngiyatsho ingathi ufuna ngithethe enye into engayazi ufuna ngithini khuluma iqiniso ngiyathandaza ngiprotect relationship yami nawe kumele ungijoine kahle kahle kumele ungijoine sithandaze protect relationship la engayazi mina ngwaye ngazi ukuthi wena protect relationship mara ufuna ukuthi push relationship kanjani ngiyakuxalela ngithi manje ukuthi ngisuka ngithandaza so moving forward uyangijoina either uyangijoina after 3 years for 3 years not ngitshela lo ukuthi ke 3 years yonke le ngiprotect relationship yethu so it's either uyangijoina or uzongiyeka ngiqhubeke ngento yami
Makuhlukana nami libala shem. Ngiyahlukana nawe mina. Mina ngiyahlukana nawe. Wena Stephen uyamshiya Mina umuntu. ngiyamshiya bhuti wami ngiyamshiya. Azozenza into zakhe. Have you made up your mind which vele isinqumo sithathayo lesi? Ya bengithi uzokhuluma iqiniso la njengoba ngimlethelana ne. Angisho kutshela ukuthi uyathandaza. Ya uthandaza into zobululu man into zobuthakathi lo. Uyibiza ngani wena? Ngeke i-relationship And ubuloyi masothetha ngobuloyi ubaze lapho ubuloyi. No, into zenzayo. Ukhula ngaba ngithi uzukhulube ngaki. Bowuthini kimi? Ngikhula ngapha, ngikhulu ngobuloyi. Bowuthini kimi bayenzani kimi? Bayenzani uzuze kimi? Wena uthi wena ke uloya. Wena mawuzakimi ufuna usizo bowuthini mina uNkulunkulu mina ke wena iqiniso ile. God mina. Wena uzakimi uthi ngokusize. Ukhiphe kulento okuyo. Just made up my mind ke mina ke. Mina sengitshelile. And sizophuma futhi phaya kini next month mele move out. Sengitshelile go move wena out. Move wena out lapha kini. Siyaphuma ngiyakhupha ngisumcelile ukuthi ngikuncede. Sikushaka black and white move out. You came to me for help so yeah, this is me helping you manje and ungangistop. Uzongathi somaphosi yaphuma lapha kithi bona. Yaphuma nje Tres yaphuma. Uyamxosha. Uyaphuma angisafuni nje ukuzwana naye. Ngiyaphuma makuzongilandela masoyi2. Awufuna ukumshiya Stephen? No, not manje. Mela ngishade lo muntu lo. Ucithi isikhathi sakho. Mina ngeke ngishade umuntu wenza ubuthakathi but ngeke. Yo mela manje awukhona ukuyeka lento oyenzayo ukuthi mhlambe I don't usually go for guys like him. Ngisengasehlila ukuthi ithi ngizibuyise la ngizothola ihappiness khona ngisenandaba ukuthi umuntu unjani. Listen now. Uthi mina ngisoka ngiyabona. Ezikude manje. Hayi. Uyangibona mina and manje ngithusa lezi zinto zayo ngeke mina saqhubeka nawe angeke mina saqhubeka nawe khethile uzongishada futhi ukhona uthanda njani and if I was pregnant ukuthi wena uzongishada sama camera ngiyi-pregnant so pregnant pregnant ngama twins yes uyangihlalisa ama-jeans uyangihlalisa le relationship uyangihlalisa lothando lobuthakathi ngiyi-pregnant ke so angeke ungishiye uyangihlalisa lobuthakathi kuzobonakala kuzobonakala siyakodwa usesobona sizobona uzoyiwani prove lo wangabi naye ngoba uyiwani uzothi ngiprophi because ngiyazi ukuthi amanga sizwa icondom ngicocela uba pregnant kanjani asambe uba pregnant kanjani ayibust icondom awusethi namkhona amapasti ayibust mhlambe ke unokuncila ulibele ukuthi kumele kusetshenziswe icondom ngithi uthi uyifuna straight akusuka bo uthi icondom ikumoshela isikhathi Thathinyana ngithi ungizisela. The last time we use condom mara so pregnant futhi. Thathinyana icondom sinokungayisebenzisi. Hayi. Asambise ka doctor ke. So ke sibona. So manje Stephen mangabe upregnant usisi. Uzwenza pregnant angiboni ukuthi pregnant. Mangabe upregnant. Mangabe. Yeah. Hayi. Uzocubeka naye. Angeke ngiqhubeke naye mfethu sisibehlanganisa mhlawumbe umntana mara angeke mina ngizwane nomthakathi abantwana nalabantwana labo ngizobalela ukuthi bakhona bazoba la kimi hayi kuye ngoba uyofuke bafundisa lento ayizenzayo manje so wena usamfuna usisi abantwana bami wena usisa usamfuni angisamfuni usisi angisamfuni ngoba akune kusangayenza ukuthi mhlambe alungise lento ayenzini ayikho into ezobe ayikho into ezolunga la ayikhulumayo eziza ukuthi mina nasizwana sengizitshelile bona boso make up ingcondo yakho mawuzana just make up my mind ukuthi ngiyahlukana nosister ngiyahlukana nantombi ngiyayivala angifuni ma memories ngifuna kuphuma yonke into ngifuna izinto 3 ngifuna nje iphume la ngombe nami iphume 6 years later or 6 months after nizobizwa yimi nginibonise ukuthi hayi si happy nomuntu wami na umntwana sekakhona uzonisendela ama video futhi ngenashi kubuya sengiqoqe noqoqa kamabhega akho njengoba ngilandela after test kole funeral sengiqoqe noqoqa ungawa noma singaphuma namhlanje masifika mara siphuma sonke wena uzophuma nami if I was indawo yokuhlala sengitholile nawe uhlaliwe wani I've been so usebenzile nalo ndawo soyenza into zakho I have been uzongijoin hayi kusobona abantwana sobakhulisa ngisama twins sobakhulisa bazokhula kuyo ndlela le sobabona abakhona asahambe sekudoctor after so manje wena Ntombi siqibe masenze siqibe nifuna hamba manje so Ntombi kunento ofuna ukuyisho kubhuti la ukusuka la that's all he needs to know that's what he needs to know ukuthi amthanda bese Stephen into ofuna ukuyisho kusisi
uyahamba ayiwani la Ngiyenzayo ngiyenzela thina at the end of the day. Uyahamba Because uze ayiwani kimi la. afuna usizo. Angitshela ne situation yakubo and all that. So manje sekayijika uzohamba ayiwani uzohamba ngiyi-one uyothola izinto zimpakile ngapha zimmele unemali yokukhwela. angihambi naye awami naye angihambi naye uyothola izinto zihlele ngamapekade Requestela ke uye ngaphandle kimi. namaphoyisa kuzwala Ngathi ungazibeka emnyango uthathe nezakho. Angathi umuntu wami, Or umuntu wami. egate Hayi. uthathe nezakho impahla. Ungincede. soba Ezami I don't mind ukuthi sisemabhekini. Nezakho makuzithathe siyahamba namhlanje. so Stephen into yokugcina ufuna ukutshela untombi hayi intombi mthakathi intombi umthakathi mthakathi intombi and angeke mina ngizwane nentombi ngoba ngeke nje ngiyotshitsha ngumthakathi uyaloya lo ntombi hayi mthakathi phela lento ayenzayo le intombi thakathi uthi into ufuna ukutshela ukuthi uyamthanda nje ayike nje ukuphika uthi uyamthanda Yeah, and yonke into engiyenzayo ngiyenzela thina. nina. Yeah, not just me. Yeah. okay ana meeting ivale ngapha I think the best solution vele ukuthi ni break up anibone ukuthi ni break up No, asikazi ukuhlukana. makaconfess ukuthi wenza ini ngami phezulu kwamakhanda wami athi akuthandazela I did say. hayi ayikho yonke Bathi- lento akunamthandazo njalo nawe uyayazi leyo nto akekho Ingathi umuntu ufuna ongazi ukukhuluma into engayazi. akekho Ufuna umuntu ongayazi ukuthini? khuluma lento le You mina looking for a engayazi. confession Ngitshele engekho. ngitshele Ufuna lento le ukuthini? ufuna ukungitshela yona ile ayiphume iqiniso wena ufuna ukuzwana iqiniso ngoba leli lokuthandaza asi ufuna ukutshela ukuthi uyathakatha usisi yeah mangitshela ukuthi uyathakatha mara uyayiphika le ndaba ukuthi uyathakatha uyathakatha lo wena vele you've made up your mind ukuthi uyathakatha mina ngiyahlukana naye ngiyahlukana mina naye ngiyahlukana nomntu Ushada wena uyindawo. na meeting Uzi ivale uthini? ngoba angeke siyicede le ndaba uzuthi ngeke ushithi into ozenzayo wena uyahlanya wena it is what it is before it check up was naye, what it check. was it's your boy M don't forget to like subscribe and share we out